Pemirsa Bandara I Gusti Ngurah Rai Nguningayang sampun ngayahin ulung talian pesawat selami posko lebaran. Anutin data penerbangan kepah antuk petang talian kedatangan mewah petang talian keberangkatan. Rari sering kewentenang lalu lintas penumpang kantos penutupan posko keuningin ayutan diri. General Manager Bandara Ngurah Rai Ahmad Syaugi Sahab Ngodarang saking wilangan inucap dados nyanyi selami libur lebaran katah wilangan raina sampun ngayahin 300 lung benang penerbangan miwah 6 dase talian penumpang. Sayang sareng harian penerbangan sani ngayahin ring triwulan kapertama Januari Maret warsani mangkin kauningin wenten 306 pergerakan pesawat miwah 50 talian pergerakan penumpang. Anutin hasil rekapitulasi tim posko angkutan lebaran puncak lalu lintas Pinih Ageng sadurung lebaran kepanggih tigang rahina sadurung nyani inggih punika 26 Maret antuk sama sekali dase pergerakan pesawat antuk ngayahin pitungatusan tali diri penumpang. Inggian lelima trafik Pinih Ageng penerbangan wiadin penumpang selami posko lebaran warsani mangkin inggih punika rute saking miwah nuju Jakarta Cengkareng untuk penyuan penerbangan satak talian penumpang. Tujuannya nih Singapura pitungatusan penerbangan, penyatusan tali penumpang Kuala Lumpur 500 penerbangan, siadase talian penumpang Surabaya 511 penerbangan, untuk ulung dase talian penumpang, miwah pet sama skutus penerbangan untuk ngayahin seket talian diri penumpang. Parwata Bali Pos Nguningayang.